Everybody, Banaba, everybody, Banaba, everybody, Banaba. James, elinginanzeleni ukuthi these days ngapha ziyabuya ngazi. Wethu ufundile awufundanga vele madoda kunzima uzithola isipani. Aziyakhala bangani bami. Le economic le yawo yenza ubuye kangana olandaba le mama sila uyacanga. Wesikuchile manje. Ngesimanje silinga kunanzela labo mama laba basipa amaphisi job ani bakhala nje ngathi so vele into kangikhona sokufana azikutala lokho endlela lapha efonini yami bari into eyi-1 engifuna lentshele yona ngiyalizwa mafethu liyakhala la iplan ithini manje siyenzani ukuze sifake isikho etafuleni abo mama sibafuna amafrontali lani mina njengawo umbali ukuthwalisa amagabha avuzayo Ya, hetho phakhatha sika ubuye kahle. Emergency nendecebo la sondela phela la ejini. Yeba fethu, nalibona njani isikhathi zingachawa u7 ani? Ontambama lapha sithi shh. Kwamanye amakasi le lithini? waye kwamanye amakasi ufuna sethuna ngani Uyi-1 G take I read ani? Donsa nzima. So ufuna ngize ngusipelele ukuthi ngikhuluma ngani? Yebaba ngiyasiphathule lapha enkomponi lapha nje sikhawuda bekazi. Mele siyetshontshali ekhathana baba la ekathuthini yawe. Ayikho lapho madoda. Ayikho la. Anti. Icebele green khonapho. So ngithuthwe ngiyayikho kaphathule lomntwana ngale ngila bengadlanga ngenxa yakho wena. Amafusana wena usijwayelaka. Akazi izimpitshi zakho but usijwayelaka. Yaphathula baba. Lapha enkomponi lapha siye impangela ukuthi abanye abantwana benale bengadlanga. Emergency. Ngabe uyazi ubuhlungu ukuthi umtela lengadlanga. Emfanami ungandiraseli. Yema Edin. Sisonke emfanami sebangena. Sebangena nje ayami phakathi manje. Hayi futhi yavuma. Icebele grand Emergency lina lingo aunti nina bafana. Nestrakeni lingo aunti lina lisomapansula lini. Ezafanda abayazi kathesa ulasenti ukhuluma ngani hayi kharesoni ubhema imbanje zethu lesizikoreddileyo ngale wena kahlanya luyasiphaphela ngapha yasiphaphela noma ngaze lilithola ithuba lokusijwayela kabantu lingalingi lisijwayele kabi nabafana hayi licebele grand nje ayamphakathi emalayithini ezona njani yebafana bami bo-anti bosisi bogogo bomayinini ezina njani nxa selicabangeka kahle lizanithola leyo ofisini emfana masambe siyobangena Tshele ngalabantu bashota. Tshela likagcwala. Vayana mbani. Uzosikhulumela into zini la singazizwayo. Intwana yamahlanya lapho. Yeba bafana singene basishaya ibhongravi yini. Lawe uhlalo lami nje. Afana mndala. So uthi imbanje siyazibhema singadlanga wena. Akusamanda kuhle namhlanje. Hayi. Yani kunzima usileyiqinisela iphesi airtime mfana impilo le nzima le ifuna umuntu ovusileyo le impilo le yani uqinisile manje uboyfriend wakho yena ke kakuzami wena sikhala sonke yazi manje sithini ngicela idola zami nje sithi khona akalavini 1 rand mebhungcuni sebezama ukuthi ngikona so umuntu yakemele aphume ndikaziphandela hayi ngeke ma ukhala la uyakhala uyahlanya lo indoda masibhekela imama layo thina siyancedisana lo mavusana ungakwenzi lokho indoda masibhekela abanye ngeke uhlale yenzela
Ufana ukuthi imali yalana. Awufa. Skipal. Wena le500 emiyeza. Yakwazi naye. Wena semiyada yonke bawa. Sinza ngibona wena sekuyastoba la mina. Hayi, bese unikeza bawa yonke sisiyabona. Lethe nami. Sebenza. Oh, Motherland, Abiza. Ama ekwa yavuka. Umoyo yapepeta. Akade ngazizwa ngisonke masera seyi. Asibheke izithi bangahamba so wani. Ngizwe ngathi ngigubuto. Ngarabitela kuchethi chinje kuza kufa wena. Zitothe ngithe mbona uvali so wani. Kahle ngazizwa so ngidavisa ngichimani mutara. Uza kufa wena. Sawa nje ngokufa. Ngize ngiyabulala mngani wami. Anti ngokufa mfana manje. Yonke indlela idlula khona. Yabo. Yonke indlela idlula khona. Mawuthize Bana msithi sayenza lento. ngana ngikho grade indaba leyo. Manje ngisaba nje. Hayi. Wena gebha mina phasi kwalifuna amatha. Sure. Sholi ntwana yami. Siyayenza leyo ntwana. Yasigcwale ngayo. Yabona ntwana yami mani, indlela ukuthi survive yiyo le ntwana yami. Akule yinye ngiyakutshela mina. Awuqinisile. Lesithathi vele mfana yami inhliziyo yabona yokuxolela ngishiye ekhaya ntwana yami. Silanda ukuzosebenza la siyaphanda lapha ntwana yami. Lapha siborise kwasani ntwana. Siyaphanda la. Asiborise. Ntwana yami buka mbonani. Spotted. Khona apha. Okay. Dad. Uthi. Indaba ngana ukho happy dad ingani battery ku 0% so indaba. Afuthi ngiyaphhi mina. Angageze khona. Thulele nje kuphela. Hamba njani nakhe? Abi. Abelungu bathi don't tatazela just sazazela. Uyambona ubhuti wakho omutsha? Yeah. From namuhla mnawa man, mvuka ukuphilisa i-soft life. Yazi i-soft life. Yabona la, mile sitshintshe everything. Yabona? Yazantsha kwathi nami nguwe wetenzelela lapha emhlabeni. Yeah, ngiyazi. And yimi umuntu ozokuspoila. Yimi umuntu ozokuspoila dad. Anje kwathi lapha ekhaya uthi so ngokwazi ukuthi kushota nokokudla. Hayi ngizame. Yenza so. Ngana uthaya. Hawu, budane usakhuluma nje. Ngizakunika encane. Angisakhuluma ngizakungecileni. Lapha mvuka ukuthi nxa ngibuya lapha ekhaya, ngithi nxa ngingena lapha ngidonsele uqhathi luka 7 colors. Nothi imbhida yathi sizimuka la. Ezona amasofa nje ezanokumbhida dad ya. Akuthi ngiyabonga ngiyabonga. Lapha mvuka yabona unkosikazi la. Senzima sibi. Nawan. Yambona ubhuti omutsha. Ngiyabona yena usmart. Yena. Yambona. Hayi ngeke she. Nguye lo mavusana omutsha. Ngizakubona wena. Salulungisa la. Ungasaludlalele efonini la. Hayi ngitsho futhi.
Vukela. Mina hope ukuthi ngipase. Yo, because mama sivela kulapho umuntu ofanye endlini. Ngahlala endlini. Mina ku room. Elaya abazali Umzali we-parent. Ama 1K. Lesithanda isikolo welisa. Ngiyazonda. Le yazimfu uqeda ngihambe shem. Ngifuna imali mina. Ufuna uyanga? Ngifuna imali shem. Asazi uzayiqinisa udinga imali ngendlela ezibongo wena. Akula. Lo uzimama sizambamba kanjani? Umbone uyokuqafa amafranchise. Ya, mele ukhanye phela uthi ngithola. Ya. Thanda bashika gate wena. Akutheni mina. Mekazi wala abasenza wena abadecent baba wrong. Afana nomjoli yangihlula mina. Baba, mfana. Kari, kulabantwana abafunda ngapha besuka eCardo Park. Sho bakhona nje bese yibo la. Besingamankazana phela wena. Lambe egangeni lonke leli bebodwa ndoda. Manje icabanga ngicabangayo. Manje icabanga ngicabangayo. Ndoda yikho khona ukudla abangani manje. Mama insizwa lelani. Ibhizi kahle sizimali. Vele yikho khona ukudla. Wosisi. Sawonani komalungu. Planti la cheta ngapho bhuti bedlule. Hey. Uzibakalathi. Wosisi. Yanti la cheta phela abantu abadala bedlule. Badala bakalathi. Abalondlanga. Abadala aba these days abasahloni. Babhuti bangahleza kulo. Yenzani kanti?
Ngani wami. Okuleledi. Akubona kuhlale kusezikhwameni. Ukuthi ukuba ngikhamisa lithele njengabo space. Ayelani uzenza lento. Ala mso. Asante kodwa. Awu space idlelwana la sekukhala msobo. Kodwa uzozwa umpona sizokoreda khona. Lesishwapa. Kanti ayakoreda. Kodwa sibuzwa kuye vele nguyimntwana esikoreda silengi khona. Yo, mina ngithumazi ngiyelana. Ngicabanga umuntu olendlela. Into zakhe zangaphi la umalambandwana songathiwa mina ngithandana naye mina ngithandana nobhutwana. Hayi nginguye sibili nginguye. Hayi kodwa abantwana laphana abala anti lapha. Hayi iswapa anti wami. Awungasenjalo. Kodwa anti wami mana ngithule. Uthuli kangankazana uhamba njani? Hawu Kelly, hawu. Khona ukumbiza ngebizo kokwenza umdelele ngumama wakho. Hawo mama ngithandayo. Khona ama favorite. Kanjalo kwenze njani nawe namhlanje wababala ngapha? Lisa. Sulala labafana wena. Mama wazongicabangela konke khonokho. Awungithephi vele wena. Ubuya ilanga litshonile. Kunini uphume esikole? Mana wena ngisakhuluma. 1 kunini uphumile esikole kodwa khona uzifikela kathesi. 2 ubuye umphendula ngathi ngimuntanga wakho. 3 sulala labafana Lisa. Mama kodwa Inhlabathi lesesiphundu ngeyani? Umpunga unje uthi safu mina ngidobha ngaphi Lisa? Uthi ngithatha ngaphi mina isafu? Ngithatha ngaphi? Mama, to be honest, I don't know what happened. Oh, I don't know what happened. I don't know what happened bona lapha. Umuntu angithi Lisa, engizaba ngazi kahle. Ngiyakutshela so mntanami, uzaba ngazi kahle. Umithe kuphela. Unje ngiyakutshela so. Yeah, goodbye. If some more, be calm. Be calm. Khangizwa kahle njani.
Hhayi yazi ngicama ngihlale phansi yazi ngidize so ikhanda lami lobuhlungu lesisu angazi ngimebhiseni lama-ulcers again hayi manje utshane ekhanda yini uhamba ulala uhamba hayi gazi ngidiza chest uyasivela esikolo ulanga uzwangishiya egedini angizwa kahle vele gaya ufuka ulala khona uhlala umuntu ogulayo every time uyagula yini so yazi wena one day uzavuka ungwedwa kwapha endlini yabe ngithule embhedeni khona la utsho nosithi ngihlala ugula wesithaba esingama-premature ama-blood cells are weak la one day yazi uzagula bodi kabe uzagula gaya sazi ngiyazonda vele yaya manje khipha phela iyunifomu ulale embhedeni papa yazi kubuhlungu njani esiswini la ingangikhoza so yangingeke ngihamba khafuna mina ngiyenzeni Dad. Uthi Ngingakakhohlwa lapha dad la. Ngifuna phela lapho uthatha imali le dad ebhadala isikweleti le kumakoti le. Phela ngiyakwazi abantu bayakhuluma dad kuyathiwa intandane lezana zibhadale zithanda ukuphila mahara. Kanje kule sikweleti se-10 samagetsi na. Then lapha dad ubusu lawo lapho uzabona la. Ngiyabonga futhi. Uthi akungitshele susebenza yini? Dad yamangaza. Kathi ngikubuza mankazana linjani vele. Akungitshele dad namuhla. Ayisinelithi indoda must ukuze kube lokudla etafuleni. Seliphinda futhi lithi indoda must bhekela umuntu wakhe. Nxa imali sikhona selibuza futhi ukuthi vela. Hayi dad yamangaza. Kahle lifunani vele. Khaya namalanga ngijizela sibili. Ayopho kube yimali eklini sibili ungayikhona yokujona. Ngoba abanye abantu basebenza nzima nazo lithatha imali zabo. Kube yimali eklini futhi ngiyakutshela uyanhleka phela wena lamangu. Khululeka dad, khululeka ugcwala ibhavu. Khululeka dad. Khululeka dad. Clean man ngithele okunye okuyipiece laphana ukuthi siphile nje emalangeni. Hayi imali clean. Dad engakakhohlwa lapha uhambisa imali leyo ebhadala dad. Nothi ukuthi ngibe sengisa mina isithando sami sasembuzi imali yakhe. Hani? Then i-change le eseleyo la uzabona ukuthi uzayenza njani. Nje ubusufika umtshele ukuthi ngithe I'm coming to you in English hani? Ufika umtshele njalo. Namhlanje happy yo. Hayi wena ufika umtshele njalo nongabuza okuningi. Okay futhi. Yeli ndontwana yami. Buka lapha zona lapha mfana yami. Yabona kathi esimfana yami. Kumele sisebenzise violence mfana yami. 9 ukuze sibe ukudla etafuleni phela. Ubucabangani bafuthi ubucabanga ngitshona ubuya lamaplan yakho lapha sabalekela amajida ngale. Usabuza mfana yami. Ngithethe network lapha ekhanda idonsa ngo1G mfana yami. Slowly yena special class. Hayi mfana yami. Mamelanga ngikufundise yonke into mfana yami. Bamba la. Faza wakho omusha lo mfana yami. Buka la. Viewers mfana yami viewers. Thula ungamemezeli sifuna abantu bezi. Mfana ngikathethe mfana yami sibambe inkunzi kwasana. Onsara mfana yami simfida amabhili ethu yethu. Uthethe ngaphi lento? Mina kanjani? Ngicabanga mfana yami iphutha sihambe belithanga edudula from Mdazi. So iphutha sihambe namhla ekseni balifonele kwathiwa lipheka amangwanda libuye ngathi esifana. Mina ngithe ngiyasesha amangwanda phela ngadiscover ingwanda yabo. Ngahle ngachampa so ingwanda. So iphutha siya discover amagesi sehambile lethi siyafika eborder lifuku chance ingwanda ukuze amapholisa engathi emavuthesi. Jwana. Ngabe semphume sokudala goli kanje ingwanda. Ngithandela ukusela kule into ngithandelayo. Sakhuluma mfana ngokubamba inkunzi. Yambona unqobani umkhala? Yambona umkhala? Semkhathile phela kokubuy 1 get 1 free. Amadola diesel. Ufana thi anqabe chayiza yokuhamba lemali. Antoni ucabanga njengami? Wesiyena ngabo 10 past 6 emkotweni wakhe yabona nabathuze leganga. Kumele sembamba kompasa imidlala amara. Ucabanga njengami. Una yini amathumba? Yes right. Endlini futhi umlilo mama ucela njalo ngane zikhala njalo
busy ilife irafu kodwa tshintsha izenzo ubhekela abantwana ekhaya bayalamba wena ubhizi ngamatshwala ubakwazi wathi abakucela ngobazali iyazenzakale khatha sika chopper ngami yami madoda awufa keri kambani gawula uyazi wachayithenda ndemali ukambani mfana wami suvula ikhawashi swana noma ungathola i-chance yokujoyela kabi ungalingi ujwayele kabizo ubona ngathi ngingatsha ikhawashi mina wena mfana ngithatha kanjani ngithatha kanjani mfana baba wami ngithatha kanjani jasisika igubha mfana wena ngona yabona nani mina nje ngasika noma sala idladla khona eCountry Park ngathi ngasukumisa indle enjani same time amasala ujabulile ngalo kuhle kuhle but mfana wami yabona nani singadidiswa into zomhlaba mfana yabona manje ngase senze so sidinga more mfana yami kwenze thini ngenze yabona this time man sidinga more mara yabona umntwana lana nathambani umntwana lana esa that day athi utsho uphi intwana mina ngithulwana lana yabona umntwana wangasi thambani kuzola yazi mayemboni yabaleka umntwana lana uthi ukuthi abangani bakhe ani kukhona ukukhona alright sengikubulile but khangani ungazibona phela wena mina ngambona kuyabaleka ndoda umntwana lana khangani abangani bakhe ngobatshelanga yini hayi amboni because yazi why ngoba ngabe watshelana ngabe sokunzima la but yabona kade esani yashilile la ntwana yami swana mina ngifuna lawe sinjani abantu bazi ukuthi sesikhona enkomponi la lalela ntwana yami ngifuna ukuthi ngishayine indumo ezulu yehome kuthiwa i-welcoming yomntana wami omusha lo ntwana nje ufuna sibagidisa ufuna ukuthi kube iziketi left bekubuhlungu that time ntwana ngikhalela ukwesigela ngalaplani ngalanesi ngalamali khona istress bona abanye beyesigela kubuhlungu mbahale yelamulenye umkhalela yangaphilela upretend ube ngathi ntwana iplan mangingedunyembezi ehle wanna share my story I want to heal my soul angizibiza ngendoda ngithi mele nto strong yelamuntu omela bona ukuthi phakathi Mbulali madoda. Ngingubani mfana lethi imali yonke yona mfana. Mfana msethi mfana msethi. Umfana ole bhenzi hamba nyina. Amakhe moto ngela moto. Madoda. Mbulali madoda. Bhuti wami ngiyacela so bhuti wami. Bhuti wami ungambulali bhuti wami. Ngicela so madoda. Ngicela madoda. Good night. Shole kanje. Hey, everybody, Banaba. My daughter Lisa. Yes, mommy. Hey. Good afternoon. Hi, my daughter. It was for dinner. I didn't want to see you really. Sugar, you must look good. Hi, Sugar. I need to see you are not okay. Come here, Nana. I want to talk to you about something. Okay. Let me go more. Alright.
Wenzeni mama? Mntanami, usuku-form 4. Usuqedile isikole, angithi? I know usukhombile. Ijaha selikhona. Mama, ayinyabazi lo. Ngake ngaba ngangawe lami. I know this thing. Now listen mntanami. Into engifuna ukuthi ube yazi ukuthi uthi no to peer pressure. Peer pressure no. And masuqalisile ukukhomba awukuthi ikhona belisebenza. Mama konke khona phela ngithatha ngawe lezi ngicabangela konke khona. Ngiyakwazi mntanami, ngiyakwazi. Sukhulile phela. Sukhulile sisi. Mntanami, abafana bayadlala. Yena lo velo la akasoza kuchade yena lo. Ngoba kade siphile elizweni elinzima. Mhlaba usunzima. Kule mkhuhlane eminingi. Lento eziningi izenzakalayo. Abafana bakuchiya umithi behamba abafana. Ungamboni khona la. Umntwana yamgcinelwa ngubani? Mama, kodwa I can't talk this with you. Kathi umntwana lo unjani? Sabona body. Auntie, unjani? Right andawandawa. Right. Sizokwereda. Hawu, sengaziwa ukwereda no. So, badala zonke izikwereda. No, phela mntayani izulu labaplan. Hayi, angatsho njalo. Right auntie zawa. Themba utshela ukuthi I'm coming in English. Sengihamba mina. Yeskiwa. All right, auntie Sharp. Eslanga? Yes. Everything is okay, Nana. Why you call us Joseph boy, right? No, you're right. What's wrong? See right when you right. Yeah. Manju kalala. Yes, guys. You see, like, Abona, was there something about me? Something painful. And I want to change it. Honestly, mina vele ngiyasiphaphela yakwazi bethangela sifuba vele ngizabenza litshela uvezi especially wena ngizabenza ukutshela same time ngenze ngigcina secret. Mina mngana man, to being honest, inzima kakhulu. Mina on my side, angeke ngitshele. So uzathula. Now I'll be serving a friendship. Saving a friendship nge-secret. Yes. Because maybe time sengitshilile khona or sebemtshekile and stuff yabo. Then maybe uzoba depressed egcine sifo. But mina I think ukuthi kungcono umtshele umuntu kawani kuhle kudlula i-depression i-right uyadlula phela phela i-depression antshazo abantu vele bagcina bese i-depression yabo. Phela nto ufuna ukusitshela yona. Hayi no guys. Manje. Okay, why are you asking such a question? I know guys, don't yabona it's just family matters nje. Samenze udinga amajumbo guys mina ya futhi amazipnik. Langa, kanti ngifuna ungitshele bonke. Khiphe konke okusesifubeni sakho. Ngeke uhlale unje. Akula gogo, ngiyabe ngithiniwe kuphela. Langa, angizalanga izolo phela mina. Okay, gogo. Sengikhuluma ke.
Sosucabangani. Vele ubatshela vela awusayincedi. Fihle lenza falayo. Lesijesi ukuthi abathola umkhuhlane uma bazitholanga. Bayalani? Ngibona video. Yangiletha mina. Ngiteke ifoni ngayo. Ngirandala. Lapha somese esibhedlela into yakho le. Ndo. Ayakhula phambili phela iphile. Sokugcwele kakhulu khathi esiqala phela baqala ngongcono. That's why sithi mase esibhedlela ke. Ndika akukho buhlungu. Nginokunje. Kuyamela lapha akukho buhlungu. Ngingacheck ngasho i-research ngayo. Try hips. Yazi body hips STD. Ihetsho nasola lamajita. Wandala wafana mina. Uyazi ulanga. Ula uyenzeka. Hliziyo iphukile moya wami upholile bengithanda ushile ngiyakhala ubusule emini hliziyo iphukile moya wami upholile. Mommy, I want to tell you something. Okay. Talk to me now. Kwenzakala. Mama, I'm not okay. Do you remember the day you taught me with saying Laya Labafan? Actually, I have been noticing weird things. And which? I'm not a virgin. And Mama, isn't this Buma? Anyways, who's those boys that went to the toilet? Lisa sure. Wathula indaba engaka. Lisa, kwani kangaka lapha kwenzakalani? Mama, kubuhlungu. Simpethu phela le. Mama, come and see. Lisa, simpethu phela lezi. Hayi babo, tanamba kithi. Ngiyelalela unje. Asambe sodinga usizo. Asambe usizo. I know something. Ngangilo langa that day. She might know something. Let's go. Nkosi yami, Jesu. Sokusiba rafu lapha ntwana yami la. Isithola abantu abangayisibo ngiyawaya. Nane mali angikwazi ukwazi ukuthenga. Ngibona nje fana manje. Ngithe ngihamba mara imoto yami yatshayela ngakhosa ngafela phakathi mfana. Phelile yaba semfundo mama akazi ukuhamba njani. Khamba njani. Unongcono nje. Nando indlichili izolo. Aphi igwadla yami liphakathi. Mfana malichanga. Oh lapho ngacunisa usifela lapha mfana nami la. La yini. Igwadla lichanga but bona umntwana unawo ma. Cabangala kunawo karafa khamba nje. Izenza njani? Isidla indabala. Sesidla lapha. But ngiyazibuza ngizambona njani umntwana na inje. Karma yafa khamba njani lama lokho kunye. Kwabo ngcoba iColgate nje maybe kungaba ngcono afa yakhanya into iColgate. Ngizothi umntwana lapha efika ngale ngalihleli nje yabona. Hayi fana ngene endlini lani fana. Usakufa.
manje wazongangidoti yesu Langa, wena Langa. Yini manje wena kangaka? Yini manje ndoda? Yini manje? What happened ngedele lana siseka yini? Kulento yaziya ngathi kodwa la tinkinga yakinga. Langa wasenzani? Chuma lokuthatha uzocela indaba yakho. Sinjani? Wena wasitshela khona kulento ofuna usitshela, waye ungasitshela kulento ofuna usitshela. Wena ke what happened that day sisegangeni wena wasavuka Langa, what happened? Wena wasilelani kuyikuthi nxa ukwazi konke. Wayithina kuyithemela kubaleka phela. Hayi wena wenzani? Wena wenzani Langa? Yaluma lokho kubuhlungu. Kanje singazani bamsize ufuna nokungixotsha ngikhaya. Because of wena. I'm sorry girl. Khona Khadlawu kanje. Impethu lezi. Yo. Langa uyabona umntwana onjani? Langa. Singena endlini senzani? Ngicabanga endlini. I didn't expect. Hayi mina sengikhaya shem. Xolisa, Xolisa. Xolisa lesi. mfana Mombali mfana manje awazi ufuna ngenzeni Mombali kodwa sikhohle ngoMbali ngale nkinga eziningi ezidlule ezikaMbali mfana asemvuka shift location mfana shift ngisuke lapha nyamalale vele ngibe ngathi vele angisaye ngibe khona totally yabona like totally vele ngisuke la mfana Suhlanye uripe grand serious mfana mama ngoba vele ekasi kukhona sufunda mfana mami semfuka uvuswa ngo good morning how are you doing semfuka chabo seBom Park inside Khumalo machamhlophe nje yabona indawo mfana mami yazawo understand indawo ezilomoya fresh labantwana bangikhona ntwana yami ngikhipha igazi bahle good njengobafazi bekhona kona njengobafazi bekhona bafanana abafazi bonke njengoba uzangalo uzababona bonke uNatasha bona ababekhona konke la khona ngalo Natasha walalo angale bachiye walawo Natasha nje uvuka ngombhida nje Nawutshela veze uma yena asambe kana mina chenye imvale chenye already lodwa nje kana mina ngenzela mina lawe hayi unachiyani uri kanjani wona vayo ebloma khona ngale nje ngoba ngisho mina lawe siyabhekelana ngifuna ukuthi yabona mfana manje I decided to sit in Villa Banganban. I didn't want to lose my friends. I didn't want to see them hurt either. I can't take this anymore.
Uzima. Uzima. Alright, mana ngiqale ngapha. Benguthando kwangempilo yazi sisaqala bekumnandi